Достар, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Базар Алабын каналын каттагуучулары. Бүгүн 21 декабрь 2024 жыл Чүй облусу Бишкек шаары Пригородный мал базарындабыз. Бул чыгарылышта сиздерге 1 жашка чейинки торпокторду тартып көргөзөм, достор. Сүт эмди музоолор аралаш чыгат. Сиздер только лайкты басып колдойсуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызмат номер 777 84 96 48. Biz anda başladık Natan. Ya bu kara torpak kimdik eken? Kança bu? 55. Erkek eken ha? Kança aylık bu? 55 deydi. Onsu vurga çok şey. Bu da erkek. Bu da 55. Öten 55 4-5 aylık gidiyor ta. Men oyun boyunca bol kança eken bu? Sizler kemese bu lan? Öten erkek 55'ten. O süt emdilerçi. Ya bu Şuvisler kancadan mı oluşup? Bunlar 31'den satıldı. 31'den ketti. Жақсы таза. Şuvislerden eken mi onu olan? Bunlar erkek burgaç eken bunu süt. Öten burgaç. 35'ten ketti değil. Yetti 2 aylık olup kalgan. Taqsir, assalamu alaikum. Bu torpaklar kançadan eken? 45. Urgaç eken ha? 6, 7, 8 aylık olup kalgan değil mi? 45 bin deytin ha. Bunlar da 45, 3'e 45 den ha? Ama kişinelerçi? 3'e 25. 3'e 25. Bunlar da urgaç. 3-4 aylık. Ha, bunlar kança dediniz? 33 deytin ha. Bu karetisi eken, tevet eken. 33 deydi. Жақсы. Kanca var eken? Ya siz tartmayın, torpak tartın. 40 bin. Erkek eken 40 bin deydi. 55'te mi var eken? Bitti 6-7 aylıklar. 55 bin deydi. Kança eken o karas? 35. 35. Bulca? 42 dep turadi. 42. O köten buça okşaydı ha? Kancadan bunlar? 53 bin geldi. Ona gel. 5-6 aylık okşaydı. 53 bin geldi. Sırap durat. Bu torpakta rugaç erkek mi? Urgaç. Kancadan? 37'den turadi. 37. Kuruk. 4 baş. O torpaklar kimdi? Nengi kökede. Nengi. Kancadan? 45 milyon turadi. 45. Erkek urgaçı? Urgaç. Urgaçılar 45. Ben videoga tartam, videoga. Ha, bular kancadan? 36'dan mı? Ya. Kaçından beri körgülüyor da? 30'dan beri oturuyor. 30'dan beri. Kancadan sıra otas? 36 milyon turadi. 36. 30'dan beri verdim ha. Urgaç torpak. 30'dan beri otat. 41 milyon öyle. 41. Erkek mi? Urgaç. Urgaçı 41 mi? 40'da vermeydi. 41 milyon olsa verin. Nege 1000 so'm koyatasiz? 1000 so'm gerek bo'ldi. 40'a aldınız mı diyorsunuz? Çok 40 milyon biroda berish kerak. 1000 so'm jemga qolish kerak. Sen cemge kalış gerek. 41 binge verem deydi. Bu Şuvis kança var eken? 55. 55 mi? Kança aylık bu? 6 aylık. 55 mi? Urgaçı. Şuvis. Hadi. Moşne gel. Bu kunazınlar kança? Ha? 65. 65 mi? Ama onusça. 65 dedi. Bunlar sizdeki? Kancadan mı var? 55'te. 55. Kaçtı ararak? 55 dedi. Var 65. Yaxşı. Arka жақты көрайықшы.
Bu ала торпақ қанша екен? Keng mana. Arqanda 34'e vereyim ne olur ben almayayım. 34'ke берем. Olatkan basını aytış gerek de sana. О, 50'de ne kalasın 50'de aldı. 34. 34 aldırып. А нарқыларчы? bular 46 da. 46. Бұлар бір жашқа шыға элек, а? Шығып алған болса керек. Бір жашқа чейин. Жақсы, бұл не? Özüzünle bayağına özüzünle parada 200 kilo salat 200 kilo. Жақсы. Бұларға қанша берден ба? 44'ten verdi. 44'тен? 50 degen verdi. 45'ten verem. 44'тен берем. 45'тен берем. Жақсы. Сәй, ұшындай bağlar. Қойлар қанша болды екен, а? Қаншадан болды? Білмеймін дейді. Мына. Так, видеоны ақтаймыз. Шындай бағалар бізде. О, қайсы торпақ тартайым, оны? Қанша екен бұл? Айтпайсам не разы. Семіз екен. Ұрғачы бұл? Қанша айлық бұл? Басы 40 мың. Ұрғачы торпақ. Где-то 6-7 айлық болып қалған ұқсайды. 5-6 ай. 40 мың дейді. Жақсы. Видеоны аяқтаймыз достар. Только лайкты басып қолдайсыздар. Каналға қосылуды ұмытпаңыздар.